isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ndi musiaisia nisielilika saa mwonza katambanga na timatuku watano mwaini wa thandatu mwaka ningilili na miongweli na imwe na uni Vilingi wa Mauvoo na ndi na udhocha tutambania imwe ngina mwiso wa Vilingi wa Mauvoo. Masito makwa nitawa Veronica SYOMBUA. Munene wa koti munene va Kenya Martha Koome nuvikie na kumukulia musumbi Uhuru Kenyatta avikie na kumanenga kidhitu chawia asili atatu mama kwani alama na avikie na kutiwanza asili a ni vamwena Joel Gungi, George Odunga, Weldon Koril, Agrey Muchelule, Judith Omange na Evans Makori. Valua huu unaandikiwe musumbi twi iyo itina wa kunenga kidhitu chawia asili miongo itatu na ana na kuonanya uwiwano katikati wa musumbi na makoti na uende na kudhuka kuma kula sia mwaka wangilile na miongweli na 11. Hekali makisio cha Kariobangi na ila i kaunti ya Masaku ni maumisie witano kuisilikali imetane na kuthinikia thina wa kiwu ula umekumbilite kwa ivinda ya mwaka umwe yuvala mekwasia malasimika kwa mukatene tasanyanya sia utuku nikenda makakwata kiwu cha kutumia. Daniel Mongela nuthokiie kisio kiu na atumbanisia Mauvoo maileta uu. Ni maingi muno nundu kiwu choka tono kuti atu melolo toini na melolo ya gwiro enda ibakube mana atatu atia mandu amwe kupikiwa ni kiwu kwema ukwata kiwu no kuote mawa utakivindu vindu na kutuma utalo wa andu aingi makwatwa ni kuwa ya wa corona utundu enendi makisio cha Kariobangi mekuelesya enendea ni mekuelesekana makunwa ni emetho na mawala maetaweni kusa kiwu maelesekana kwevinda yasa methito mesilite maomoni nundu wa ukosa kiwu ona kutuika mekala taunini nene ya Masaku nitiendo theu tauni itha kiko mayo kwata kiwu chotosha cha kuthamba chothesia nyumba cio na tevinda ya covid ona maina kiwu chotosha cha kuthamba whatever na sindu ciikuku na ndu sethiela kwesetha ta outbreak ila tethiwa yo ya corona ya likile kutekiwu ona twasise kati ka data muno tisia itha yo chuvaite muno within the towns ndu sethia yo thatina kiwu tongitha ndithe Masaku tina high risk ya covid utundu mutumia wa ndua ino ukuelesya ethitu momiisye thinosu kwevinda yasa nundu utalo munene wa enendi Kariobangi na isio ila sieva kuve ni makosa kiwu cha utumia kila muthenya nelesya kana onangi malasimika kuga kuuta kiwu utuku tuna umu mwingi muno wa kiwu nundu tuka kuza agenda cio utuku tukitwa manda kiwu tuyolia tie mobiki wa uni wake tuyolia engi tie mobiki wa melolo endhaye mingi itaewe kiwu kodwe kule zilikale mundu lakele kiwu the risk betisu sito sioka saisu akuita mitungi ni kuumia bau akakomana mikora mundu ino town yumita kunde akomana nandu mundu mkosi akome nikulia kwa ndaya the batoneka county government ya Masaku yegwatanio nandu mama Chakos Water and Sewerage Company makalekelia andu kiwu kila bandu makakwata nundu ithiete yumiche na itafikisio nena amo meki andu kiwu kwa silingile ila affordable kwa andu ala me class kila chandi UNNDA ni makulia silikali ya county kwisila kwa muvea wa kiwu kwikithia kana ni mamina thino maiweta kana mekala thayu walisavu ona kutuika memusieni munene wa Masaku sela kutena kiwu kwithirwe kwina mathina tama andu kweza kwithia ni moselo kuthima wiani mundu nukukila amba kwalia kiwu amba kwa maundu make ala ele kwika mamuthenosu agenda mbora wa kiwu na kiwu kizo wangi kifeli kema kiyuka imuthenosu wonde kithe mundu thukuma we onjo kali ta kuasul siozu ciana ciake kana andu make ni makoma na nza nundu wa ni kwithila ndana kwata kiwu na nda kwata kiwu na bade kiwu muci kana nomba zwe kaleka ko kiwu nicho cha muhimu ko kitwa kwata kiwu nikulikana kana kwi matuku 25 mwai wa katano mwako wangilile na 21 gavana wa kaunti ya Masaku nuna vikimbe wa kikalo cha mbunge na elesekana ni mathinikite mathina ma kiwu indi kiyoki cha enendi Kariobangi kikwendania na uneni usu. We have drilled 617 boreholes
which have helped us to provide access to clean and hygienic water for both domestic livestock and agricultural use. Niguo nduvidhanza no kavitha chathu na UNN ya Kariobangi nimeelesekana kwa ivinda ya samethitwe mumisye thino wa kiguo na yuni meunya witano kwa serikali ya kaunti ino ya Masaku kwisila kwa muvea wa unai cha kiguo nikienda kwithukisya kiyocho kumava kaunti ya Masaku. Kariobangi, sita kwa ni Daniel Mwongela, Mutongwe TV. Na indi ni wikatio wito idima Mutongwe TV kana ekalima Kariobangi ni muvikia na kutetheka nondo kiwu ni thayo. Na indi makunia maana nyanya masukali nala meina lato wa shilingi milioni 4 ni mavikie na kuvivwa kisioni cha Mombasa tu mundi vala SSU iungamiwe ni Regional Commissioner wa kisio kiu ulani John Elugata vala wasia sukali usu walikile ku Kenya uvathokanu na miao. Angelina Muse na livoti suyonde. Uvea wa usese kaunti ya Mombasa we muamba na maofisa mako dhuima wailua siendu kana kebs na muvea wa kukola nyakot KRA na mevea ingi ni maatwa isia iseso ya kwa nanga sukali makunia maana nyanya ula wina lata wa shilingi milioni 4 itina wawe kukwate kana ndukani nini ovetuketi evinda yako tumiwa na kuliko va Kenya uvathukanu na meyao. Regional Commissioner wa Kisuani John Elugata ni wawetakana tama kuendea na kuthukuma kwava kuvinda vamwe na mevea ingi ni kana kuendea kukitana na siendu chati na ila siuli kwa Kenya kwanzia itemba ilu. So this now concludes our exercise and we can be sure that people are beginning to comply, and overall I think they have complied. But if they don't comply, the team is still existing and this is a continuous effort and will ensure that those who flout the rules are arrested and the product impounded. Ainena ndeni wa SSU yila yetwa isu eyo kwetuka kisione kia kibarani ni wawetakana sukali usuta wati alie kavindani kala ungi na ula wina lato wa shilingi milioni 14 mwambioni wa mwako kuvevwa. We are destroying 800 bags of sugar that had remained out of the exercise we had conducted, and we concluded by banning on 28th of January this year. And so today we are banning sugar worth 4 million. Had it been allowed to be sold in our markets. The previous month, the previous exercise on 28th of January, we banned sugar worth 14 million. Oingi Elugata ni wawetakana tama kuende ya kukitana na mitu ya kulikuwa kwa miyo itaili iteva Kenya aiwetakana alama kukwatikana makosi yawa itambe ya kimi yao. And we hope that our businessmen have complied. This was what had remained in our small trader shops, wholesalers, small supermarkets and so on and so forth. You know, the initial one that we did on January 28th was from warehouses and big shops and supermarkets and so on. But this was from small traders. So this now concludes our exercise. Niwa wetakana mivea isu yondeta ikuende ya kuthukuma vomwe kukitana na mituo ya kuwete enendi miyo itaili iteva Kenya. If you sneak in illegal goods, you'll be caught. And this is what we've been doing all along. We are here for that purpose. And that's why this team is multi-agency. You see there's KRA, there's KEBS, there is the National Police Service, we have the DCI, we have the SCA, and many other authorities, including those who work with us at the ports. Kenya Ports Authority, Lamu Port, as you know, Shimoni and others. This effort will not relent. We will continue with it until we know that our businessmen are complying. Ngilivote ya kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Speaker wa mbunge ya Masaku Florence Mwangangi ni wakulia enendi mavikie na kwiyumilia kwa wingi na kukwata mbau iseso ila iendeye ya kuvia ya itheka umya wa koti na ila inambiye ilembetani ya Matungulu na Kangundo. Mwandiki witu wa Mauvoo kuma kisioni kiu na Mauvoo onde. Tanzia mwe ya kuikithia uthukumi museo kwe mwene ndi serikali ya kaunti ya Masaku yuniende na koza itambia ya kuolanga muya wa umya wa koti na kuolanga ilovia ila itumika kwi akonima vya sala ila mekweva koti. Thino wa serikali ila siitwa iwene amwe matongo evo speaker wa mbunge ya kaunti ya Masaku thino wa sabu kaunti sia Matungulu na Kangundo
enende maumile kwa wingi kumya maoni mo na kunengane mavata mo kwi serikali ino ya kaunti ya Masaku. Ukite osa mawoni ma mwenende kwa sindu ile chambe ni kindu kikwitwa tax waivers bill. Tax waiving ni kuwekea kotila kana kuwekea. Na kila kiutuma atuka kwa mwenende nundu niguo ni kwithitwe o kuiwetwa mwenende ni waekewa koti lakini bethitwe batemu bangilio museo kuanana na meao. Kitumi nundu katiba ni kaitie etha koti ni wabetukithwa kwa mfano ila munekie enende mana kulilwe mawoni yulu wa finance bill ya tuika finance act kana mwea wa finance ulani wa kumithia ma license kwithia atandithia etha koti usunu betangwa mwene ndia ilitwa kulwa ingi mwea wa siau. Mawathano ala manengiwe ni serikali ya kaunti ya Masaku ta gwikithia utheu na witi museo no amwe mamulikwa nthini wa sikaloi. Utumani ula twakwata kwa enenthi ni kana ni masisi ubo wa uthukumithia wa mbesa isu na nundu wa kuosania takataka kwi kwingita ku masoko kutwika timbosanie na kingi mekuya muno ni meukulia masivitali na mumethe na ndawa na mayitha na x-ray na mayitha na CT scans nundu enenthi measia mekilia mathi sivitali mayonelelwa private laboratories kana private institutions na ningi bauni wisi ni mbesa kwa uni makulia kethai batonyeka na ni vaile otonyeka pasiwe ngaliko nisu ya ndawa sivitali na x-ray na CT scan. Mwene thiyu atumite metho na kutu kwithukise kana maundu ala mawetwa ni mekuyaniwa ona kwithwa sakuoni munene uende na uthengeya mwene ndiende na kuikithia kana maundu ala mewetwa ni masukumiwa na kuyaniwa. Umundi twi kilioni cha kangundo tuiosa mawoni kuma kwa enenthi yulu wa budget ila tukite obirukia mwai wa thanthatu nikita tumane mwene nthi na proposal myao kana na maundu mau alokwenda mekiwe nthini wa budget ila yukite. Chakwa ni gukulia ila twamina obirukia budget ta county assembly tuikulia executive kana office wa governor budget isu ika implement yawa nundu nitwithire tuibitukithia budget na withia maundu ala twekiye nthini wa budget na ala mwene nthi wenda mekwe mwaka kwenda ula ungi ukethia maundu asu ni maende na utiwa na itina maikwikwa na ithi twenda etha mwene nthi ni wasia nasawiwe malelu akiwe masipitali budget twamina ubitukithia ukawe wakwa ni budget isu implementiwe nikenda withie mwene nthi ni wakwa service ila sielite kuyana na koti ulo ukuiva. Ona uyovo kwitwika kana ilovia timbeanu cia uthukumi na yu maundu ni matona etha memetangu o munango kumana na ndeto ila sievo cia kwethwa ve ilovia nini maundu ala mavata nimo manengetwe mwanya wa mbe kuthukumwa ni serikali ino ya kaunti ya Masaku. Kila kiivo cha enenthi mamane ma kaunti ya Masaku mbesa ni nini ila si ikwatikanite na ti kaunti ya Masaku lakini ona serikali yonthe na ti serikali yonthe ya Kenya ona enthi yonthe petwika alamesi ubo wa uchumi corona ni na affectie yani ni nanangie mabiashara kiwango kiyulu kitaone kitailaoneka yulu anthi yonthe kwa umbesa itekuo tula tunini twivo twailito tumiwanesa mavata ala twikiwa na tailito vitukania mavata nundu ve mavata na ve ivata enenthi mande na utiwa nekulio enene kana usakwani munene wa minana na uvika yo maundwa makianiwa itino wa kwithwa mawetawa na kwisilolu kana kukitwa ovanini dongo ikivathukanyo siende na makulia enenthi maumile kwa wingi na kuweta mavata ala methewa maenda kenda matonye kumanya namo memathukuma kwanzia iva na indi enenthi yumetelete kwa vinya kusomewa utumi wa ilovia kuma kwi serikali nene na serikali cia kaunti kana ila cia sub county mamanye undu maundu maithiwa maendeende ni wa budget kana utumi wa ilovia. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma sub county ya Matungulu nitawa
oni mutisia naini musiaisya ni utungia muvea nundu wa kuendea na kutambanya na itu nthini wa Vilingi wa Mauvoo na indi pitikili tukwate utandithia na tisiokedia ni tukwendea na Mauvoo mbeange na indi etha wina undu ukwenda utuma nthini wa Mutongo TV wituma nthini wa namba itu ya utuma ni mukuvi ilani ili 3-1-5 ili 3-1-5 oingi no twati nthini wa mitandao ya mikumukanilye ila Facebook witukwata Mutongo TV, YouTube witukwata Mutongo TV official na Instagram witukwata Mutongo_TV na indi watu ate ya kuukonde no kuvikia na kutukwatia yakaitukate utandithia mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni siawe tina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi itu Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandini wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia Kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilala wa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika siasa sia misiene mamlaka ni kama Hawaii, siku moja utakuwa hauna na mea kindu kindi kithuku ngaumangwa kwa mitandao ni pepo mbaya. Lazima tuangalie mambo ya jamii, lazima tuangalie the bigger picture. Wewe tengeneza kitu inaitwa Machakos 8 siku na USA. Kile tunataka ni maendeleo kwa watu wetu. Nitahakikisha barabara zetu ziko sawa. Siasa sio kamba ekaine nene kikamba mutavionu ngwazi wambua twenda ukoma ni ya mesa ni ndeu twikali kwikwali mukona muthama sembeta twekilu kithuini kia Kalonzo na kwasa sawa ona kalalia twile bae ulumbo na ngabo tungia kibeti chake ni mwe kibeti tiki ni sana mpaka chuo cha mukamba kisi wonzao. Siasa sia Kenya. Akina mama wetu hawana maji, vijana hawana kazi. Personally, Raila never talked to me about no kuyu kama na Nahuru. But when it happened, nikasema hallelujah. We need like a corruption and corruption commission within the constitution. Sisi we are hardworking, hatutaki handouts. Mr. President, even I heard you say you would be happy one day to see a woman president. Why don't you say it is Charity Ngilu? Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuko wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000-706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence.
Ni na udhocha ingi. Minister wa Leba Simon Chelugui nutambukie imanyisioni kivathukanya kauntini ya Masaku kusisia undu mawalanyo ma mitiani matwaiwe na undu wa kwailia mitiani na maundu ma kisomo imanyisioni isu. Chelugui atambukie skuluni wa Mumbuni, skuluni wa Mutisia na skulu wa Masaku wa manyiwa ala matona. Standardizing our skills. And I'm happy in Machakos this April the exam for April-June was welcomed by many people. We have over 18 institutions in Machakos offering this trade test, and we have visited 3 of them today. And the total number, the enrollment of students is 1,107 in Machakos. Now, as a ministry, we take this trade test very seriously, and we want to scale up the number of young people graduating or enrolling in these institutions to over 120,000, which means we will be able to address at least 10% of our young people, of our youth, who sometimes have been complaining and raising a lot of concern on employment and also on opportunities. The challenge we've been having as a country is skilling these young people, equipping them, empowering them, and giving them the basic skills. We now have skills on social issues like human resource. We have computer courses. We have technical courses like building and masonry, and also plumbing and fitting. We have hospitality and hotel industry training, and we also have personal care and beauty and therapy trade test. These courses, I've interviewed some of the candidates, left Form 4, some of them left Standard 8, and they have not proceeded. And as a government, we are giving them hope. We are giving them a new life. We are giving them opportunity. We are giving them skills so that they can support their livelihood. Nani musiaisia ni utungia muvea nundu wa kusakua Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba na ende diku ya ni muvea oingi nundu wa kutambanya na kwa ndini wa Vilingi wa Mauvoo na ende vauni votu avika mwisi wa Vilingi wa Mauvoo muthenani wa umundi diku endea weekend wa kwaila na muthena wa kwaila tukomane saa ili na nusu siavika dhini wa kilungu cha Dhambalala kwa oyu tiwa Inesa.